Bafo angisho kabi. You cannot mock God and get away with it. Nama ngisho kabi mfowethu. Kodwa into okumele uyazi ukuthi lo owugodi kuwe akayena ugodi kimi. So mina mangimmoka lo engimmokayo angisuke ngingamokhi ugodi, ngisuke ngimokha nje insha, isihlama, amasimba nje. Uyabona? Sengisho ke lo ombiza ngogodi wena. La kumina uwumsunu nje. Uyabona? Wena umbiza ngogodi, mina ngimbiza ngomsunu wakhe. uJehova umsuni ingquza. Uyabona? So kumele wazi mfowethu ukuthi ogodi bakho ingquza la kumakhanya. Uyabona? Ya ingquza nje ugodi. So uma ngabe ngimthuka angithuka ugodi, ngithuka nje omunye umfana nje wakomunye umuzi intsha nje yakwenye indawo engahlangene futhi nayo. Uyabona? So ngifuna lokho kube clear kuwe ukuthi uma ngabe ewugodi kuwe ungacabanga ukuthi ugodi nakimi. Ungamthuki wena ngoba ugodi kuwe, ngoba meke wamthuka lo owugodi kuwe, you will never get away with it because uthuke ugodi kuwe. But mina umsunu nje uyingquza wamasimba. Uyabona? So ngithi kwazi nje lokho. Yazi lento ifana nani? Ifana nalento nini enibiza ngamadlozi. Uyabona? Mina lento ekuthiwa amadlozi iwumsunu nje la kimi, yamasimba la kimi ngumfo kaMakhanya, iwumsunu yamasimba yamalebe. Uyabona? Mina into engiyaziyo ngazi amathongo. Ngazi amathongo mina. Ngazi abakithi abalele. Angwazi amadlozi. Amadlozi nje ingquza. Uyabona? So ngifuna ukwazi lokho ukuthi wena mengabuhlonipha amadlozi ungangifaki mina lapho. Mengabe wena amadlozi uwabiza ngokhokho bakho, mina ungangisanganela, ungangifaki kulo masimba lawo. Okhokho bami mina abawona amadlozi, bawokhokho bami noma sebelele, bamathongo ngoba balela ubuthongo. So ungangifaki nje kulamasimba akho okukhonza ugodi, okukhonza amadlozi, okukhonza yonke lemsuno oyikhonzayo. Ungangifaki lapho mina. Uyabona? Eyami impilo mina ayigadiwe amadlozi, ayigadiwe futhi ugodi. Igadwe yimina kanye nabazali bami nabazali babazali bami asebalala. Abazali bami nabazali babazali bami asebalala okwamathongo. Awona amadlozi amathongo. Abami mina okhokho. Ugodi ogade mina yimi ugodi, mina ngugodi mina ngoba impilo yami ilento efunwa yimi. Uma yonakala yoniwa yimi, uma ilunga ilungiswa yimi. Mina ngiphila ngeinqumo zami, so imini ugodi kimi. Anginayo enye insha ekwelinyizwe yakomunye umuzi kuthiwa isezulwini, kuthiwa kuphi amasimba lawo ekuthiwa ugodi, kuthiwa iphethe impilo yami. Eyami impilo iphethwe yimi. Yabo njengoba ngilele kanjena nje, ngizidecide ukulala kanje. Uyabona? Ayikho nje kuthiwa ugodi engidecidelile ukuthi manje emakhanya lala kanje. Mangivuka futhi yimi ozodecide ukuthi manje ngiyavuka ngiyogeza, nokuthi ngifuna umsebenzi yimi ozodecide ukuthi ngiyofuna umsebenzi. Mase ngiwutholile ngizobe ngiwuthole ngenxa yama decisions ami. Mase ngihola lapho akunamsuno kuzothi ungibusisile kube kuyimina oyidecidele ngayofuna umsebenzi, ngazincengela abelungu ngawuthola umsebenzi, bese kuthiwa kunomunye nje ungquzana obizwa ngogodi okuthiwa ungitholela umsebenzi. Amasimba leyo nto leyo. Uyabona? So ngifuna nazi nje ukuthi lensha enibiza ngogodi la kumina yamasimba nje akusiyona ugodi leyo nto leyo. Usihlama nje igama lakhe.
ngisho mina lo enimbiza ngoJehova nithi uJehova uJesus thank you God glory to Jesus kede umsuni yonke lonto leyo umsuni nje yonke lonto leyo mina ngiphila ngezami inqumo mina imina ophila kahle nabantu ukuze abantu baphile kahle nami akunagodi la uyabona njoba ngingakafi nje kuze kube imanje ingoba mina ngiphila ngeinqumo zami uyabona uma futhi sengifa nalapho kuyobe imvelo seyangikhafula umzimba lo uyobe sewuphelelwe isikhathi uyobe sewu-expire umzimba lo ungasakwazi ukucontainer umphefumulo wami ebese uyawudedela hayi ukuthi kunenje kuthiwa ugodi ekwazi yona ukungiphilisa iphinde ingibulale amasimba leyo nto leyo masimba nje leyona umzimba womuntu uya-expire and once umzimba wa-expire uluza i-ability to contain ebese uyadedela ileyo ndlela mina ngiphila nge-reality mina into ikhona mangiyibona noma ngiyifila noma ngiyizwa into engingayibona engingayizwa ayikho uyabona into nje engingayiboni futhi engingayizwa ayikho mina ngiphila nge-reality mina amasimba nje leyo nto ukuthi kunensha ekuthiwa ugodi kodwa esingayazi nokuthi yakuphi ihlalaphi obani izizukulwane ezayo eziphilayo liphi ithuna layo mangabe yafa mangabe yaphila ihlalaphi bese ngikholelwa ukuthi ikhona ke lonto leyo mina kholelwa ukuthi ikhona ke leyo masimba lawo thi umsindisi kodwa futhi abantu bayagula abantu bayafa kodwa lenja kuthiwa iwumsindisi isindisa njoba abantu befaka ngaka kufa ngisho laba abayikhonzayo bayagula bayafa kodwa kuthiwa iwumsindisi lenja uyabona kunabazalwane la abahlupheka ukuya nokubuya kodwa bathi bakhonza umsindisi bathi bakhonza uprovider bathi bakhonza uJehova Jireh uJehova provider kodwa bayahlupheka abana imoto abana mizi abana lutho abanye abasebenzi nokusebenza osihlama nje ngoba bakhonza isihlama nje esinye isihlama esihluleka ngisho ukuyiprovider sona sibhizi sigxigxiza imali ebantwini sithi ubusisiwe onikele ethokoza sifuna iminikelo lesihlama ekuthiwa uGod uyabona sifuna iminikelo yabantu ngoba asinalutho kwayisona siyisihlama nje uyabona so akuyena uGod kimi leyo nsha leyo ngicela nje ukwazi lokho ukuthi mina angikhonza amasimba mina ngiphila ngezami inqumo uGod kimi uGod yimi ngikwazi ukulala nomfazi ngimfaka ama-sperms amithe yimi loyo akekho uGod ofaka ingane kumuntu wesifazane yimi ngomthondo wami ofaka ingane kumuntu wesifazane nami ngimphumela yomthondo kababa owafaka ama-sperms akhe kumama ama-sperms afica umama enonophele umama ngaba umuntu esiswini sakhe hayi ukuthi kunoGod owadala mina ngadala umthondo kababa owawu-active wakhipha lensizwe active kanje njoba ningibona nje uyabona so bakwethu kanje ukuthi nilona isidakela uma ngabe nina ni brainwashed ni stereotyped ni psychologically oppressed and colonialized and brainwashed yekani ucabanga ukuthi sonke silo masimba lawo mina ngikhululekile mina ngiphila ngeinqumo zami kade niyadakwa nina